The second episode Lhangsam thodona abana ni kit tawhitin tuni ni khuwa dinga ama sapen ise di phailin Sunday School Union teacher pa else mangto ki holimna ananeu hite ama sapen ding en thodo hen pan paging katin tunia I thodo diu hile Bible chungchang thu ina ki do diu hinte koi suna ma sapen ding in Holy Bible hi mi izat tabangin ananzi ham Holy Bible set dong ka de abona ka say yang ding Bible pumpi abona hi mi somli in azi hi Daniel hi pathin anga ni khatle izat ve tawna ananeziam Daniel hi ni khat la hlom pen in thumve atauzi thumve ni khatle thumve atauzi ki paumen atile Daniel hin khuwa kuna imu dungziuwa pat Daniel hi ni khatle pathin anga thumve ana tawzin nang izat ve pathin hinga ni khatle tawna na manziam ni khatle hizat mong umpoi apoi mo dungzuyan ka tauzi ki paumen na tawna hi pathin toy ki homat naw hin ai theichana pungkal si le hin tawna nei ding ikiti movin Old Testament apat New Testament chan hi agoma bu izat ham Bible abu pumpi hi bu som gup le gup hi bu som gup le gup ume som thum le thum ale New Testament la som thum le thum mama 65 Bible sunga Bible ai mu dungziwa Adam sot pena aneki sei pa minchu ipiham Melchizedek Adam sot pena ki sei hi Mathusela ahin kumzako le kumsong gup le ko dame Mathusela ai Martyr sa anathima sa penchu koiham Abel Stephen ham leisit pumpia ipigam hin Bible asim do tampen ham asim do tampin hi China hi le ka ging chai ka het lo ni da nga kana za kha lo jen chi ka sai the ngai dan nong ka nei the Noah in kung anasimin tuy sangli de konchun si Noah in asim kung chu window izat a window lo hi le kilometer tu ya kilap thei di kisiem khalo thum ai gup ai window khat wa cha ho tha do na a window wang cho kanamu kha he kanasim do kha lo ai dem ai lo le kiji lo ham wang ka poi window chat wang chu kasim do khai ting ka he pon na window tam to la chu khat cho hana a tha jong hi mai thei in ka gas ngam hi che Bible thu wang window hi ding in jang ka san he achi tu lut lo ding mo nga kisiem ding hi je chun na aji chu ban le window lo ding ka ti wanga chun nowa chun vapal chu window ko na so lo ding chu ai ki nin hi chu bo chu hin te ka het dalin a window le chu ka he mo ne nang ma geldana ka gel da no hin na ka ga he ka ga he chin pun na azat chet chu chu hi Bible ai mu dungzui danuwa mi sang pen chu koiham chule fit izat a sang ham Goliath hin tin afit wang hi ka he chat hi Goliath na fit izat a sang ding anagin charam a fit wang cho ka sai thei poi mi sang ti le ma sang mi ho hi ana sang thei vin na Goliath wang chu gin chat loi la in apange pen hi isong le na top 3 list la ko ying ki pa me tile ichi nang man na guess na ko na so Goliath hi fit izat a sang ding anagin charam tulai ho asang ho WWE superstar ho the great khali ho khu 7 point mang hi thele chu Bible a ho wang hi 10 feet 9 feet ti la ho ngin hi ding in kata sane Bible la imu dungzui wa ipicalar hi kimin pha masapen ham green hin te ka gin chat dan green Noah tui sang li nung ki chaya rainbow hu ma chi 7 color chu hi jing nin kata sane color ti dan chu color ti dan chuna example adinga yellow green red kiti hola ai Bible a kimin pha masapen chu ipicalar ham kana sim to ka mo color Bible so kemin pha hi
avom athim ai dem Bible sunga kimin pha masapen chu green color he na Bible sung pumpia hi numei ikoi min hi kimin pha mun pen ham Esther Ruth hay lâu lệ Mary thì họ hi mấy lâu đi hầm Bible sung pumpia numei kimin pha mun pen hi Sarah hi Bible sunga imu dung zui wa thim gao ka ne pen hi koi ham thiếm gạo cả nè biển tiếng hiện na Jeremiah tiêu hiện na dòng là chú làng pia cả gì cho cả nè mót tiêu hiện na mi khát cả gì cả nè mót tiêu chú thil phain cái gel bôi Old Testament hi ipipawa kisona chuta le New Testament hi ipipawa kisun ham Greek hi lâu đi hầm hoi chi pen chu Greek Old Testament hi Latin hi lâu lệ cái hết chuyện này cái mà hiện đol hiện Old Testament hi Greek hiện te New Testament hi cái hết bôi cho vang cho Bible sung pumpia chang chom pen hi ipibu sunga ki muham John Bible hi izat ve na sim su kha ta em Bible hi ningkum chana chun ni ve kana sim su khatai Get về kisiem chai tai. nang man na hin khuwa Bible chang na dei len khat ding ka ta sanen na ichin na Bible chang dei len chu mi pi ho he thedinga na hin sei thedi ham Sang tam pi omen zong le sam number som ni le thum na pakai chu kel ngoi chin nga e chung pa hin ke ma thasam pungi Zon bung thum chang som le go. Azi chu pathinin hi banga hi vanui angai lut ahin koi hi zong le amata san chan chu mang tha lawa tun sot hin kim lo nei theina dingin achapa chang khat e hin pive. First Corinth bung som le nga chang som nga le get gun chu ta in pakai na tong jing ute Bible chang hi ka de yatamin na hoi chi pen ti chat hi ka sei thei pon na hin la Bible wang hi ka de yatam wal sin pen wang hi ka he thei po chi apen pen la top 3 list ga ticket me hitin na top 3 list la top 1 na dinga na koi num na dei len pen khat be hin seyo top 3 list la ka koi num pen ka koi num khat sei la proverb bung som la gup chang thum na bol na to chan chu pakai pi do jing in chu chale na thil gu na bon cha lo ling ding hi ti hi ka dei loi pen la awang apange Bible chang ka hin khwa dinga ka dei len chu hele Hebrew bung som la khat chang gup a hi chi anave ho adinga na hin sei thedinga mi chi Bible thu cheng chu ai lo le achang chu achang wang chu ei pawan kana ba kha hen na ei pawa le do ding da ne hin se leng ta san baya pathin ke pa sa hi a hi thelo ai lo la thil ha sa ta hin a hi wanga ata san zo si chun chu bol ngai ha ti lampang khanin ga kire la phante ke ya dinga chu Bible chang hi atamin na pumpia hi pathin hui la khom hi ya chu ga doi len pen aum di pun hi dong lem him khat hi na ding la chu iga e ma hin kho tong khaw min na pi ha zon in sei Jesu Christa chapachang khat pathin hin sol na chung chang na zon bung thum chang som langa ha lai khuna chu khu ne wa ku na na ke jong le chu khun Bible zo si a hup su ke hin e ho adang a pi pen he FSC bungup chang kha dong kho ipha jong kho hoi ka sama ma ing nak e tia ding in jong le aban le sam jong kho num ka sa in ban le proverb to abunga chang chu ipha tita in ga select num pon na ai khada chu abuk zo chu sam to proverb kho num ka sa pen ba bon sa ja Lhangsam episode 2 anavezo si chunga ke phatu ka in phunge Bible thu e het be na dinguwa hi video hung kisiem hi phai sa over le light anabolu hitin ngaidan jang comment box api thejing hinte aung hung ding April tarik somleko Sunday ni pung 12:45 pm le hawin akuna sermon live stream kibol ki dinga hin online sermon event thini ding win YouTube channel hi subscribe anabol su ke witin aphat emis loni ni win abial icon hi aname u hite pathinin isi houbung
e yung pising tao hen